पाउचेद युम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर की अपुनबगी सत्तम कंसे हायरबदि बीजेपी की तुंग इनबिरगु चीफ मिनिस्टर एडवाइजर आपलिबसी पॉलिटिकल एडवाइजर नि इकोनॉमिक एडवाइजर नते एनपीरेन बीजेपी केड्रिगाव मंडल न सिंदुना नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमंगसे केड्रिगाव केंद्रगी मनुंग चनबा KYO ग्राउंड पांगथोखरे थौरंग मरी लेदना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एनपीरेन हाय मियामना लाकदुरब मिखल असिददि मणिपुर कनगदब पार्टी भोट पिबियो मणिपुर कहलोसी अमदि अपुनबगी सत्तम कंसे आरबदि बीजेपी की तुंग इनमिनसे आइगे मानहाई पॉलिटिक्स आइबसे करिनो आइब खंगदनि ताउ ताउना चतबगम ओइ पॉलिटिक्स त मुन्ना खलौदबना भोट हेक पीबल लोइखिबगा ओट पनैबगी अवाबा खांगे कुमजा लिसिंग अनि तरागा दारिकी मिखलददि नियम चुमना भोट पीखिबदगे ngасꯤꯗꯤ मणिपुर इंगतप हंजिलकप ngamle लाकदुरब इलेक्शन असि लाइन लौबीगनु लिसिंग अनि कोनिथोय की इलेक्शन मणिपुर की वैना यामना लुबा इलेक्शन ने मासेताना थुगारमलब मणिपुर ने हौजिक पुनसिनबा हौरकलबने नागालैंड एनेशन आयोग भारत सरकार का वरी सारी कोकी लालहौलुप सिंगसु सरकार का सुद लेरे तांबा की मितई अमदि मितई पांगल सिंग करोम द चटकनी आबगी अवाब लेरे हौजिक मियामना भोट पीगदब पार्टी असि येलोमीबो मांगदनब ILP पिरखिबा बीजेपी खक्तने बीजेपी द भोट पीदुना अखोय अमत ओइना लेमिनखिसे पॉलिटिक्स असि मियामना ताराइना लौबीगनु हौबद गाइरी अखोयगी असेंग सत्तम मपुंग फाब ओइद्रे करम फुरपना करी पामी हाइब चपचाना सोल्यूशन अमा मणिपुर द मथौ तारे मासी विजन जाउदब फाउंडेशन जाउदब पार्टी अमर पुरप ngamloi सेल बारग भोट लेपकनि खनबा मियामबो सेरना लेब यागनि खनबा मियोसिंग द भोट पीबीगनो कम्युनिटी हॉल अमा सापगिदमक इरेबाग योंथोकदब नते मियामगी चाकथुम जुमद चलगा पीगनी हाइबगिदमक साउबदगी येतप खरा नत्र चिंगमीसिंग पुन हिंगमिनबद पुनमक यारबने सिंगतम नुंगसिनन हिंगमिनसि हारबदि बीजेपी की तुंग इनमिनसि आइगे नागालमरोम द इपा इपुन चलंब नाट सेक्शन ngakतुना थमसि निंगथौ प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर बिरेन की लेंगाक मखा ताखिगने मखोइदि ईश्वर कुंबने सना जावा सेंटर द लेंगाक लिब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमरि मणिपुर द लेंगाक लिब चीफ मिनिस्टर बिरेन की लेंगाक मखा ताना लाखिगने लसिंगबानी असिदि ईश्वर कुंबनी आइना राज्य सभा की MP सु ओरिबा मणिपुर के निंगथौ सना जावा लेसेमना फंगदोखरे नोंबी खुलेन बलेस द पांगथोकिबा सुम्फा फनिटकम तारुंग कासुन की थोरम द सरुग याखिबा निंगथौ सना जावा लेसेमना आइ पॉलिटिक्स आइबसि यावद्रबदि अखोय हिरम खुदिमुक्त चौखटपा ngamloi हिरम खुदिमुक्त अखोय सोथरगा लेगने लेबाक असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लेबाक असि मियाम की खलग तौरिबा चौखट थोरंग की दबकिया असिन असिगुम्बा लसिंगबासि मखाताना लाइखिगने लोइना मणिपुर चीफ मिनिस्टर बिरेन लुसिंग लेंगाक असिन ममांग तौरमदब थबक की तौरे लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म अंगक फंगना फगले सिंगदम की मरी ससिनहले अदुना मणिपुर चीफ मिनिस्टर बिरेन की लेंगाक पाखिक मुथत पंगमखेरोय मखाताना लुसिंग असिन लेंगाक पाइखिगने लमदम सिगी चौखट थौरंग पाइकतपद लेंगाक असि यावद्रबदि ngamloi मसिगी मनुंग प्राइम मिनिस्टर न मियाम गिदमक पुथोकलिबा स्कीम मयाम असि आइहोइना लहौब चंगे सेंटर अमसुंग स्टेट मियाम गिदमक खनबा लेंगाक अनि खक लेरपा असि यामना नुंगाई अयाकसु चिंग की थबक थौरंग क्या तौदुना लाखि अदुबु आइनदि करिस तौबा ngomkide हाउजिंग सेंटर अमसुंग स्टेट तसु अपप लेंगाक लाक्लबनिना तौबा जाबा थबक क्या तौरगने सिंगी मिहुत चिंग यारगदि मिखल माइ पाकलगा चिंगदा मतम खरा लेबियो मिखल हेक माइ पाकपगा तंपाकता हेक्ता लैथोखिबा मिहुत जामना लै अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना मिखल मतमदा सोशल वर्कर नि हाइबसिंग चेम झरकबा मणिपुर खुनाइदा मियाम की जायफनबपदि मतमतमगी थोलकप सोशल इशू सिंग वरोइचिन पुरकनब खोनबदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO सिकिलोसिंग मियुइ खरा खतंगाइरबरा मियाम की जायफनब खनब मियुइ इरै लेट्रबरा लोइनना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमरि तोगन तोगनबा लोबसिंग नतबा मरमदम अमदि मियाम पुदोंसिबा मियुइ अमत लेट्रबरा हाइबा लांगतक नब लेरे अदो मियाम की मफम द लेरिबा लांगतक नब लेरिबा असि ओना दैना बवैना लौबनी लौबा याय लमदम असि मियाम अमदि मरिबाग नुंसिबा मियुइसिंग क्या अम लेरि हाइबदु जनरल इलेक्शन मतमदा खंगबा मदि उबंगमलकले स्टेट असिदा सही मगा खुदिंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंपोदा मिखल थेंगनदुना मियाम गे मिहुत ओरगा लेगाक लोन की सुक्ली पारबा मतों मियाम की जायफनब थबक तौजगे हाइबा पॉलिटिशियन मयाम लेरे मखोइसिंग असि मियामना असेंबा सोशल वर्कर नत्रगना पॉलिटिशियन हाइना उबंगमदबदगे मरिबाग अमदि मियाम बुनुंसिबा मियोइगी मसिंग जामना लेट्रे हाइना लौरिबा असिगी मरम करिगिनो हाइबदु नाइनब चुम्मे इलेक्शन थेंगनब चोंथोरप मियोइसिंग सोशल वर्कर नि हाइना उबंगमदबगी फिबम लेरगलिबा असिगी मरु ओइबदि पॉलिटिशियन सिंगी मफमदा मियाम की थाजबा मांगलखिबदगिनि लवे मेघल थेंगनब अमदि लेंगाक लोन की
थौगई पांगनब होनरिब मियो खुदिंबक मखोइगी वकलदा मरमदम अमदि मियामगी याइफनब खनबा मियो क्या याउदब नते मिखल थेंगनब पॉलिटिशियन सिंग मरकदा मियामगी इशू सिंग मरेबाकी ओइबा थौतो वथोक सिंग नोंगमदा फावबा सरुक यारक्तब क्यासु याउदब नते लालोनब ठिकादार अमदि ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ओरमबसिंग अदुना मियामगी मिहुत ओरक्तुन लेंगक लोनगे थवाई फांगब मतमदा लेंगक लोय पॉलिटिशियन अमदि मसद की उन तैनबद लाकपदगी असेंगबा पॉलिटिशियन सिंगबो चेंधनबदगी इलेक्शन थेंगनरब जोंथोरकपसिंगदा मियामना थाजबा मांगलखिब्रा आइबसने मिखल थेंगनरब होनब बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग अदुना लमदम असिदा थोक मतमतमगी सोशल इशू सिंग अमदि मागी मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी की थौदो वथोक अमदि सेंगो सकटबगी थबकसिंगदा मंगजल थाना सरुक याबा ngakto warabade makoi miyamna lumda lawbag loidana awang bathakte kai khumnaroi tabaki maram leite makoi sing adu asengba social worker natragana asengba politician ni hana singthana roi dabane state asigi political party amadi political leader sing sanabi apu oina senjau paiba gundaisim natragada criminal gi wakal chenba mioi sing kana kana nu amade party de jawba amadi election thengnabagi ayaba pibagi thong asina makoina लेंगक लोन की थौगाई पांगलप मतमदा लेंगक लोन मनुंगदा वाथोक लांथोक सिंग थोगंदब नते माखोइ सिंग अदुना सख्रब इसै नोमतुंग ओरबसु ngakलगी आबगी मतौदा माखोइदा मियामना सिनगिबा मपांगल सिंग अदु लाना सिनदुना मियामदा ओनचिनदुना सिंजा थोमजा मिसंग मखाइ नाब थौंग सिंग चथबदगी हेंदोक्तुना संबलना हवाई मतुन चाबगी थौदोक फावा चथबदगी वाथोक लांथोक सिंग मेंगदब नते मासिना मरम ओरगा लमदम मसिगी पॉलिटिशियन सिंग असेंगबा पॉलिटिशियन ओइना उबा ngamdabadagi फिवम लागलिबा सी असेंगबा पॉलिटिशियन सिंग दनतना मियामगी यामना लाइबक थीबने मासी चाक चागिंग अमना चेंग चेंगकु कम मांगली हाइबदुगी पांखकनी लावे इलेक्शन मतमदा सोशल वर्कर नि पॉलिटिशियन नि इलेक्शन थेंगदुन लेगा लोन की थवाई पांगनब चेन चोंगबसिंगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग पार्टी की चना कांगलोट ngakpa लोइना मखोइ सिंग अदु कदाइ फोबो असेंगबा पॉलिटिशियन अम ओइना ओइबक ngamgadage कदाइ फोबो पार्टी की चना कांगलोट ngakpa ngamgadage मियामगी याइफनब क्याम जामना कथोप ngamgadage आइबन सिंग बसिंग नैनब संगे पुनमगसी की ओन दैनबद पार्टी सिंग सना कांगलोट की वांगबदा मिरेप ओइनबगी थोंग चथब ओ पांगले पॉलिटिकल पार्टी सिंग मिरेप ओइजगी आइना संगलप मियोइ सिंग अदु डॉक्टर इंजीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर नि अमदे ठिकादार बिजनेसमैन संजाव पाइबनी हाइबरम द मिखल थेंगनबगी आयाबा टिकेट पीबगी चनबी असिना मरम ओरगा मखोइ सिंग अदुना मियामगी लुचिंगबु ओइना लेगा लोनगी थवाई पांगबा हाइदबदगी असेंगबा पॉलिटिशियन अमदे सोशल वर्कर ओइना मियामना इकाई खुमनब उत्पंगम दबदगी लेंगक अमदे मियाम अनिगी मरकता अफब मरी थंपंगम दबदगी लेंगक मियामना तौनिंग तौनिंग पद तौबदगी चाखोटपगी मैकैद खुमांग चौसिलहनब ngamdaduna tangdu leitadaba lamdam oiraklagabra aibasini Manipur Pumba Pung Umbudra Nithogi Generate Stripe Koukhre Midai Maitena Scheduled Tribe List Chanbada Mathau Tariba Manipur gi ethnography amsung socio-economic reform Manipur leingak lakliba November kunmari pawbagi manungda center da thadaba tarabade mathangi nuwit November kunmanga dagi Pung Umbudra Nithoi Manipur Pumba Generate structure thagani aina SD status po sagutpa Manipur ki tongan ba lup taraga taruk na lauk thokre hiramasiga marik leina Manipur Press Club ta pang thoke pa pawgi mifam amada lup taraga taruk asi ki manung de yauripa World Mitai Council ki chairman Aigrujam Nabisiam IK Mitai Maitai na SD list na salhana ta pathakse lakli pa si kumja lisingani taraga ni thoi dagine kumja lisingani taraga humdoi gi June kunmapanda Ministry of Tribal Affairs na Mitai bu SD list ta chanbe yai natragana यादे हाइबदु लेपनब मणिपुर लेंगकता एथनोग्राफी अमसुंग सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट थारकनब खंगलखे ngasi sahi nifan helava asi fawba SD demand committee yauna tongan lupkiana harba report ani asiba center da thanaraba manipur lengakta hanjin taksin da laklabaso ngasi fawba thabi da leire as the list sanbagi yau asi sangsilakba hawbadagi ngasi fawba se minister ani hawkre adoba miyamgi apamba asi thabak to onthokpi da leire Midai Maitena SD list chanba haibasi Manipur leingak ngamde parliament na tawgadabani haibasi khangi adoba Manipur leingak sumna tagi report ani asi center da thagadabasi asi phobo thabitre housing minister nangthumpa biren state asi ki tongan ba club organization sing unadun awa ana tathok tasin tawre hiramasiga mari leina lup sing asi ga wori sanadun tathok sin tawbagi tanja supi handenge Manai ki state as the house hiram kudimakta mitai gini haibada karigamba amata lehautrabane lamdasu mitai sina khundari basi sada 6.3 rom tabak ngairabane atopa pau amadana Manipur lenga ki school sing da mairoi mingchen bagi sang yamna hanthare report komjale singani taragani fanda sada 26.8 ming chalambadagi lisingani kunmathoida sada 13.4 tamak challe
Manipur lenga haukiba sahi khara asida state asida leiriba lenga ki mailoi sangsingda mairoi mingchanbagi sang hangkali aina itatana phongto khiba leirabaso annual status of education report as 2021 gi patung inade Manipur da leiriba lenga ke school sing asida mairoi mingchanbagi sang hanadagi jamna antare aire taraga taruk suba as report asigi matung inna state asida Haukiba kumza lising ani tarakani panda lenga ke mailoi singda mairoi chada kuntaruk dasmik nifan nauna enron tawba thengnaram badu handaki sahi lising ani kunmadoi asida disukna ke mairoi chada tarahomdoi dasmik mari tamak mingchan ba thengnai haire India ki mahi tampai kanglon asibo awangba thakta pukhana na khona bada asobo thawdang lawriba NGO am oiriba pradhamna report asigi damak laibaga sagi state kunmaga amadi union territory ahumda service athage Sarve asina tongan ba khungang lising taraga tarit chama ka marfu gambari gi jomthong lising khumpudra taruk chatre sumna taruk ta leiba angang lising khumpudra manga sani kontra gambari sahi manga dagi taraga taruk phau ta leiba dagi report khonggat ke masida sunatna school lising tarit chani marfu drama pandagi su telephone gi khutang da report khonggat ke Manipur gi wana su kumja lising ani taraga mathoi gi census mathungin state asigi district mapan gi khungang sani yangke ge tarit ta leiba jomthong Lising amaga sambaga marfu drama thoi ki angang lising amaga sadat hobogani thoi sahi manga dagi taraga taruk phabu leiba dagi report khongwat ki aire report asigi matungina India Pumba ki ona sahi taruk dagi taraga mari phabu leiba mairoi sing asi private school ki government school da honglak ki masing yam hengat pathengna ke komja lising ani taraga ni panda private school sing da mairoi cha da kontra gani thoi dasming manga enron toramba do Kumjali singani kun mathoida chada kun mari dasming mari tambak enron tawba thengna ke Aukiba kumjali sing ani taruk tagi lisingani taraga mari phawbadi sahi khudingi private school singda mahiroi thongna ming chanba ki sanga se government school dagi adubak henduna lakhe bane India ki ona sahi taruk tagi tara mari phawbada leiba angang sing ming charukta bagi sanga se kumjali sing ani taraga ni panda chada 1.4 leramba adu kumjali singani kunda chada 4.6 te hengat pa thengna ke Handaki sahi lising ani kun mathoi asida su sada mari dasmik tarukta adumak lengda lariba thengnare maragasi da person jangkai humdoi yauna marfum doi positive oire koirenge de liba kun bapan suba BSF ki battalion ki person jangkai humdoi yauna Manipur da hauki ba pung kun mari SMU marfum doi positive oiba thengnare laisa dasna marum oidunam yui ani laikhidre COVID-19 common control room na thadorakpa cherol magi matungina nauna positive oiba thengna khraba civilian kontra ado Imphalis dagi tara Imphal West dagi tara ga humdoi Thawbal dagi ani Besnopur dagi amba Kaksing dagi amma Susanpur dagi amma amade Tengnopol dagi ani ne Makhoi ganak naram basing khongul liba amadi makhoi gi leifam sing containment area oina lak top gi thabuk paikat ba hokre Nauna positive oikiba si thara ga hojik pawda positive oikiba pun ba mising lakama lising kun ga mari chama ga marfudrani pan yaukre Loidana active case chatruk marfubani thoida laire Haukiba pung kun mari asigi manungda laichat asina laikitraba miwising adu Imphalis ki morang kampu dagi masagi chahi marforum soraba nupa ama amade Naurem thung dagi masagi chahi marforum sorabi nupi amane Makhoi ni mak han dagi anapa laibada natana COVID vaccine ki dose ama pawba kamkhitraba miwising ne Makhoi tharaga haujuk pawba state asida laichat asina laikitraba apun bamising lising amaka champan humfugani thoi yaukre Sairaga sida naunam yoi kun ka mapan discharge tawkhiba ga loinana laichat ase Naroga fagalakraba mising lakam lising kun gani thoi chani umpudra mari yauduna phagalakpagi sang chada Marhudara tarit dasmik nifan talaire. Nauna discharge tawkraba sing adu home isolation dagi mari Jarems dagi ahom amadi COVID cure center sing dagi kunai thoine. Thasi kunda vaccination center sing da miui lising manga satruk nifuga mari vaccine kapke. Reserve Forest da sajilamba lautang sang sing tak thokre lau singhu tawsin danaba mangjongnana khanan ki RO. Manipur lenga ki Forest Department ki Central Forest Division ki barung chanba Khambel lok Gwalta bi Reserve Forest area da sing kothok laga ingkol koisin ba abadi manama sing thajin bagi thabak chathabak loinana lautang sang ke sajin ba horpada ki Forest Department ki official sing amasung staff sing da takthok pa hokre Indian Forest Act 1927 ki matungina Reserve Forest area da umang kothok pa yung kai sajin ba ingkol koisin ba yauna makal amatage thabak thorom sing paikat pada athing ba thamli bane adu bhairiba Reserve Forest ki area asida mi kharana lautang sang sing sajin dana Ingkol koiba aurukpadagi Central Forest Division ki Divisional Forest Officer RK Amarji ki miyang makada Range Officer Sawombung
Range Officer Sadar East, Range Officer Sadar West amsung Range Officer Nawaisin Range Jauna Forest Gate Staff Kuntra Romna ngasigi drive adu sathakibani haire. Drive adu ki matang da Range Officer Sawbung Konsam Raguna Pause sida hai. Kamelok Golta Bi Reserve Forest Area asida mioi kharan lawu singu tawselakpadagi ngasigi drive adu DFO Santon Argya Marjit ki mediang makada Sawbung Range ki manung chaliba mafam adu mahak masana luchingla ka sathakibani. Indian Forest Act 1927 ki matungina Reserve Forest Area da kanagumba amatana lawu singuba inkol koisin badi lairaduna maikhet posilaga pawwa changbe yade loina bakal amatagi thabak thorom sing chathaba yade aina pallibane maragasida popi tharamba mafam maramasing na motsilan kre Kaksing district ki manung chanba sugnu police station konba ima nungthong lairembigi managnak mafam singda Haukiba sahi sing chawrang na ekar kuntra gan hithurum popi pambi pak sana tharamba do sahi asidagi matam gi oiba ensang mana masing na mot silan bangamkre nongthong lairembi lairiba mafam asi serau kaithel dagi kilometer mari rom tamak chalaga laibane laifam len asidagi khara chalaga koki furna khundaba toingam pai molnom awailen salmon haibana sikbukul masa khara khundare Kunjal sing asinanga sidi wakal tarak badagi popi tharamba do tok tuna matam gi oipa ensang mana masing marang kaina puthok badagi serau gi miam ju organic oipa mana masing chawa phangle aina serau kaithel gi akoi bata leiba miam na khol sing adu gi khunja sing ba thakat ba phongdok narakle makha tarak pa atopa pau amadana andra gi khoidagi chawba rejabar kairak pa ya badagi khun thaduk tuna chatkhinaba miam da law thokre Andhra Pradesh da Laisang town Tirupati Ising tumpa namit marini sure haujik su town adu da laiba state asigi khwaidagi chawba ising reservoir adu da chakharakpadagi khodong thinangai oigre haujik makhatana nong surakhidrabasu highway sing amasung atei lambi sing da ate kai thokpana haujik su ising tum da lairiba khonggang kyamaro lambi phaunhandre Tirupati Ramachandrapuram da lairiba state asigi manungda khwaidagi liraba amasung khwaidagi chawba reservoir amagi manungda amba oiriba Rayala Chirubugi akoibada pansing adu da chakhaiba khara leire Madudagi ising juthaba haurakibana kudakta akoibada leiriba khunsing isau mayoknaba yabagi akiba leire Miyamda mathau taba polam sing document sing putun hiana wangba mafam sing to hongtoknaraba warning su taukre banna do gairakpa yabagi khudong thiba leire ek jariba makai thuna thadok piro Chanbiduna khungang asi thadokna challo chanbiduna masida tengbang biyo nakhoi gi maru oibasing amasung document sing puraga challo nakhoi gi mari mata sing da su pau khanghallo aiba mafam aduda official amana law thokre State asida ising isaw da yam da miui kun mari sikre amasung miui kya amaso thiba khangdana leire Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy na ngarang thangsagi yukta ising isaw na soklaba sing adu nongthak tagi yengsinkre Rajasthan gi Ashok Gehlot ki government da anuba minister taramanga wasak lokre Rajasthan ki Chief Minister Ashok Gehlot ki government manungda haukiba sahida miyam unakiba khenaba sing adu kokhananabagi asoba cabinet sinduk sinjan gi thorang amu oina ngasi Anoba Minister Taramaga Kaluina Anoba Masaki Cabinet Amasengre. State Minister Taragi Mrakta Sasin Pilot Yauba Kampu Kimraktagi Manga Yaukre. Anoba Tawang Asi State Asidama Punmakta Manaba Mute Pinabagi Pandamni Hainangasi Sasin Pilot na Aike. Masida Tribal Sing Dalit Sing Amsunupi Sing Yaure Anoba Cabinet Dalit Minister Mari Yahonkre Ainamang Aike. Cabinet Minister Taraga Matui Amasung Junior Minister Mari Puna Minister Taramanga Ngasi Wasak Lauke. Cabinet Minister Taraga Matui adugi manungda ahum di fam kakhat ankibani state asigi cabinet asi sub minister Tharaga minister kontra laibi hai hanagi minister ahum lautolaga ataidi lengdana atung lehenke haukiba sahida chief minister Ashok Gehlot ki mayokta haurakiba lalawadu sasin pilot na lusing kibane mahoi khudagi state amaga amuk man gigdaba adu thingnaba congress na tawna kibadil adugi Sarukoina semdoknaba cabinet amada sasin pilot ki sagot pasing jahnadaba mahakna matam adudagi hauna ngaidun lerakibane ngasi cabinet sindok sinsin asigi mangjuna thorma amada Delhi da Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Badr amasung party chief Sonia Gandhi yauna congress ki senate losing basing sasin pilot ka anigi marakta mifam sing pangtoki ahong basing asdam hak pele hanagan ngasi Mr. Pilot na aike makatarakpa atopa pau amada so mock freezer manungda thamkiba asiba Matang kinumita hingna leiramle. Uttar Pradesh da lambi ki khudong thibagi thawdok amada sire lauthokraba masage. Sahi nifuga maga suraba miyoi ama hostel mok ama ki freezer adugi. Manungda ahing ama thamlorba phawada mak sor adumak hontuna leiramba thengna kibada. Maki mari mata sing pungak nakre. Moradabad da motor bike amana Sri Kesh Kumar bo
थेंगाइरमपदगी महाक अरुब फिबम अमदा क्लिनिक अमदा लेंगलखिबने प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी अमदा महाक पुखि अमसुंग मफम अदुदा डॉक्टर अदुना महाक सिरे लाउथोखि अमसुंग मदुगी मतुंगदा पोस्टमार्टम की दमक इराई नुमिता गवर्नमेंट हॉस्पिटल अमदा पुरके इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर अदुना महाक पो एग्जामिन तौके महाक हिंगबगी खुदम अमदा फंगिदे अमसुंग मरम अदुना महाक पो सिरे लाउथोखि हाना हॉस्पिटल अदुगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार ना ngasi nomasi numita AFP da aike polista pawvi ki amasung kona pung taruki tungda mahaki imung thungladri phawba aksang adum phok freezer adugi manungda thangki aina doctor aduna phongdoke police team amasung mahaki imung aduna autopsy adugi damakta se sang loisina da lakhiba matamda making laga leramba thengna ki bani aina doctor aduna makha take mihoy do makha tabaleng chathari amasung haujiksu koma da leire mahak siri haina doctor sina karamna laukthokri pano aibadu लेबनरबा इन्वेस्टिगेशन अमा चथखरे माखा तरकपा अतोप पाउ अमदना एनपीएफ की डिकेट पीबगी वफम लेत्रे मथंग सही लिसिंग अनि कुनिथोय की अंगन बसरुक्ता पांगथोकदौरिबा तारागा निथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मेखल असिगिदमक नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ की मेरिप ओइगदबसिंगदा हजु फबगी ओइना टिकेट पिथोपगी वफम लेत्रे आइना एनपीएफ न फंगदोरकले एनपीएफ की जुट जनरल सेक्रेटरी लुइगन लमांगना थादोरकपा चेरोलमना आई हजु फबगी ओइनादी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमददा एनपीएफ की टिकेट पीखिबा लेत्रे मरमसिना लाना संथोकलिबसिंगसी मियामना थाजबिगनो एनपीएफ की टिकेट कमिटी की ओइब मिफम पांगथोला पतुंगदा टिकेट पीबगी थबक चथगने मेखल असिगिदमक एनपीएफ की टिकेट असी हारकी मिनिस्टर फ्रांसिस गाजोकपदा पीरे हाइबा पाउ अम संथोकलिबसी यंफम यावदबने माग अतोप पार्टी अमदा हानदगी यावतुन लेबदा नतना एनपीएफ ता इनरोन फाउबा तौद्रबा मियोनी आनसु जेरोलसना मखा तारे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरबैबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी येंगबेरिबा पुनमक पथागचरी चैनल अजन अतोमता कानराबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक इन शेयर तौबसु काउबिगुन नमपो अमका हना थागचरी।